Ñukanchis purisanchis Marangani llaqtata chaqtuyuq aylluman kay kashasqa chunka piskayuq chininin Sicuani llaqtamanta uyanapaq kay munay uyakuy. Hola, hoy vamos a visitar la fábrica de Chectuyo, en la comunidad de Chectuyo, a 20 minutos de la ciudad de Sicuani, para contarles una historia siniestra en Runasimi, quechua. Chectuyo, allá vamos. Unaykipa watakuna tiasqa huk warmi qhari sinchi wakcha mana mikhuyunanpaqwanpas kasqachu. Chay qhari phiñakuq kasqa, chaymantataq pay kikin ñakakun. Imataqmaq nuqa hakarimurqani, chikan nirikmanpaqsi millayta asnachin, umanraqsi nanarin, sunqunsi yurin. Chaymantaksi saqra ukiripan, hinaspas nin, kanwanmi parlayta munashani, nispas nin supay, noqa kusayki korita, kantaqmi kawsayninkita. Hinas qhariqa phuyay chasi, imanaqtin manayaq chay watakuna kasqachu aymuray. Hina supayqa nisqa, hawa kay urqupi chakashan chay qhuri. Hinaspas nin supay, kutimusaqmi tawa chunka watamanta. Chay qhariqa yuyakuspas nin warmayananta, musquynipi rikuni haqay urqupi qhuri kasqa. Hinapas kusisqa qhari warmayanantin purisqaku qhuri haspi. Chaymanta tarinku ashkata. Chay tarisqankuwansi rantikun hatun llaqpata, chaymantataqsi qallarikun hatun fábrica wasi, iglesia wasi, rumi wasi ruayta. Hinastinsi chaymantaqa iskay wawayuq kapusqaku. Chay qhariqas llakisqa kasharan, llakañas pacha juntaramushan. Hinapas punchayniraqman chay supay ukhirin. Chay sinin huk simanalla kashan, parlarqanchis juntakunapaq. Llakisqas qhari willay warmayanaman, chaysi iskayninku uqllanakuspa wakayunku. Chaymanta warminta rin kanchis iglesia, agua benditata huñurimun. Chaymansi fábrica wasi chaqchurin chayuna. Semana tukurisqa supay hamun qhariqa, apayniraq wakay pachapi tarikun, mana sima kayta atinchu, kaparichastaq huk tuqkuman aysachu. Warminpas wawanpas pakakuspa ayarin huk tuqkuman aysa
kuskanka, yakis